Balang Lunes, pakikwanan kong mumuli king bali. Napon aldoning Lunes, bayo ko minuli bali, minantabiam karining kaya na ka na magrosaryo aldoldo, king parokya, king sentro, king pisamban. Anya, pasado alas 6 anyang makonako, ning bengi, at anyang migpauli ko, ban makaiwas kaya ning traffic kaya ning gagawandang dalan, king San Matias, linabas na ako mo king pao. Man mabilis kong makahuli. At kabang dalan, makiramdam ko keng radyo, keng programang Barkadahan kay Kristo. Gaganakan kaya mo itang daki ng programa na bengi, anyang migkwentuyi, Brother Pat. May itong dating OFW, abang gitna anyang panahon at King Amerika. Den nasa na itang lulwalya king bali, ban kanita mamulot basura. At abang kam Brother Pat, napika rin ing mamulot yung basura, karinking Amerika. Uli nga banggit na, ating pamikatagon po, atang kaibat ng memulot basura at pisalin na itang basurang ikwana, manikwa yung mga $100. At sabi no, maragul ng bagay makasaw pita, ban kanita, ay nyarin mamasa, kaya ning kapatid na ning kayang misis. Gaganakan kayong kwento ng Brother Pat, papakit na kaya katamo na patutwa na itang kasebyan na ating pera kayang basura. That is cash in trash. Baluta naman ating bagay-bagay king biye, yung seta king basurahan, baging maging basura, uling para kaya katamo iti dapat ng yugse, uling ala ng kwenta. Pero kening kwento ng Brother Pat, atin pa mo rin palang kwenta, ang yang pang ining basurang yugse. Basura, abala mo muwari, alang kwenta o malating bagay. Ginakan king kwentong ini, uling king ebanghelyo, ing gino mismo, ginamit no ring malating bagay, ban kanita, pakilimpining kayarianing Diyos. Kalupaking metong abutol mustasa, akabud iti mitanamya at dinagul, ating ayop malyaring makapanyali, karing kayang sanga. Nano pata, paganakanan niting kwento, niting talimhaga, ning gino, agyang malatiyang bagay, pero nung itimi kapami katagon, makasahupya, makakayap karing aliwa, kanitaya may yakiting larawan ning kayarianing Diyos. At nga na pang sinabi ning Ginoo kay sano kaya ipakilimping kayarianing Diyos. Kalupane ning lebadurang sinamot ning metong ababaye kingatlong takal arina at megalsa ing kabilugan amasa. Kapamilatanan ning lebadura ining arina kabud magalsa ing masa mekad makanitang mikarakal na ring malyaring apakanan karitang tinapi ayagawa. Masala, babiyane kaya katamo ning Ginoo, ing paganaka, naking biye, agyang deng mga lating bagay, malyari lang maging kasangkapan ban kanita, mipasyagya, ing kayarianan ng Diyos. Kaya panahon na ning Ginoo, wari, kanyang pakanahan o ring 5,000 kelalakinan, bukod pa karing kaya babayin at po karing anak. Nung lawenta mo metong aversion, kang dyan yata itanong yak magkamali, na metong yung anak ing magbakal 5 tinapet at 2 asan. At nula antireta, ditak mo, para pakanan laring dakal. Pero kimba ng tauli, may kapangan la, kinabsi, ding 5,000 kaya lalakinan, pati na rin kaya babayinan at anak, anyang maganapiting mala, karing tinape, anong no, may kapakan laring may sabing tao, nano pang ditak ingakakit tamo, kaya tang panahon ay tatanggaman ngayon posibleng maging dalan ban kanita, mayakit ing pamag-ari ning apong Ginoo, kingya katamong pamibiyebye. Nung nisan mapalyaring itamo man king lawe tamo king sarili as naking kalati, pero paganakanan ning Ginoo king ebanghelyo, kayarianing Diyos ilagay agyang king malating bagay. Gaganakan kayo ning dinaking kwento king pamipatuto, king pamipakayap ning Ginoo, kang Sister Esther David Castro, dating keutos ko niyang maging parish priest ko karin king Christ the Divine Healer Parish, king Santa Lucia Resettlement, Pampanga. Anya kasing datang ko karin, distant kayang masakit ng Sister Esther. Mika Goiteria, at kay bat miras kitang panahon na ikit ng mayayat ya, at may nang may na. At may paintago nining metong ng kakalaguran ni Sister Nadia Bornales,
Uling atin niyang kamag-anak king kabetikan, uling ka rin kumenibat, kalipat ko king parokya, abanggit na kining kaluguran ng masakit, o te may lapitan yamong, ing bayutang pari, healing priest siya nga na. Siguro, dakalyadimdam kwento, ka rin kamag-anak, Sister Nadia, ka rin king kabetikan, anyama kanya nang asabi kang Sister Esther, o te lumapit man papangadi, papray over. At hanapin man, anyang misa na Miyerkules, migmisa ko, kay ba't ning misa, mga 6:30 na siguro may yari ito, linapit siya, Sister Nadia Bornales, ban ilapit nining kakaluguran ni Sister Esther David Castro. At may yapan niyang pengadi. At meging dalan itat regular yung sisimba kanita, Sister Esther, kay ba't nang sisimba magpa-bless siya. Penang daman na itang may pasnoya, may paldan, ang gana ketang meka pagbalik ang sinuyo, king parokya, anting metong karing church greeters and collectors. At may paintagon din natang itang panahon na gimpanan may General Assembly, itang bulaning Nobyembre, at miras ketang pinandit mag-elect coordinators, Parish Pastoral Council, ang pong Parish Finance Council Coordinator, at king banantaw di, Sister Esther yung may elect at maging coordinator ng Parish Finance Council. King metong abanda, Sister Babes Ferrer naman, tang nakadwa ng Biyernes, maging akwentong healing testimony, may pakayap mo, may paldan mo naman at kinayap, at ketang panahon na kakalipat ko king parokya, may paldan niya naman at kinayap, at may dyan niyang pamikatagon may kasuyo, anting coordinator ng Parish Finance Council. May dyan lang pamikatagon, sidsad ko hanggang 6 banwa, at may kasuyo la, dining masakit a pepakayap ning apong Ginoo, king karelang sakit, kanyan pala, atin lang maulang misyon agampanan, at karin mayakit na ketang karelang meging kabilyan, may pang pamikatagon ban kanita maging kasangkapan, banking pamanantabi kanako, makanyang ibulalag ing kayaryaning Diyos, ketang kasiwan ayam pang king balayana, king parokya ng Kristong Dibinong Talapakayap, karin king Santa Lucia Resettlement Magalang. Gaganakan kitang amanong pisyag ng Sister Esther, anyang mailekya anting coordinator ng Parish Finance Council. Nga nang sinabi ka ko, among metong kumong pakakalulo. Kuyata pwede kang maging coordinator ng Parish Finance Council. Balamutin niyang kaisipan, kapanwalan na dapat makwal tayo. Ban kanita magiyang pamuntok king Parish Finance Council, uning finance impisa sabihan. Pero yung punto ko sabi ko, yang metong kang pakakalulo, malyari meng agampanan ng misyon ayan, at tinakamang kayabe, at tinamang mantabe. At ketang lawe ng malati, kaluluko mo po hamong pero yung sabi ko kayo, malyari ng agampanan, iting misyon na may pagkatiwala kayo. Makad ketang kabilya ng pakakalulo, makanya na mong patutuanan ng kwento ng Sister Esther, iningamanwanan ng Ginoo na ang yangking malating bagay, malyari tayang apakit ing kayaryanan ng Diyos. Anya makanya nakatamong agkatan niting banala kapag masusyan, nung makananong king Aldoldo ning kaya katang biye, agyang king mga latimong bagay, malyari tayang pasyag ing kayaryanan ng Diyos. Nya ing panagkat ababian na kaya katamo niting kapag masusyan, kayaryaning Diyos ilagi, agyang king malating bagay. Pagkikwanan mo na naman yung gagawan tamo, makasawp at makakayap ka rin ka parang tao, iti sapat ng paralan ban kanita. May pasyagya, may bulalag ing kayaryanan ng Diyos. May kadangyang ining pamanuli ko balang Lunes, karin king bali. Metong yang masanding nga pamikatagon, banang yang ketang makuyad mong pinandit, ketang malating bagay, ketang makuyad a oras o pinandit, kayabi ma, karin king bali, kami na ning kadong bunsong kapatad Bongbong, makanyang ketang mismong pamiyabe, ketang makoy da pinandit, may kakapamikatagon, ketang pinandit ay taban kanito, paramdam sana ing pamag-ari ning apong Ginoo. Nya makanyang tamo sanang pakikwa ng samantalanan, na anuman itang bagay, amalyari tamong agawa, malatiman ite, dimut man ite, iti kalupan ng mekad ning metong abutol mustasa, oning lebadura, sa samot king arena, nung makanyang mag-asa, ining arena, kabud mi samot, ing lebadura. At nung makananong, mitanam ya ing malating butol ning mustasa, potang dagulya, malyari ang makapanyaling ayop, karing kayang sanga.
Nanumang bagay mekad, makasawap at makakayap kaya katamong diyang malatiyang bagay, iti pamigatagon niya, batamong akit, batamong panamdaman, ing kayaryaning Diyos, ing kaya katamong pamibiyebye. Mekad at tamong nung misan yugse, babasura, isipan tamong ala ng kwenta, ala ng ulaga. Kawangis na nitang karanasan ng Brother Pat, metong karing co-host ning barkadan kay Kristo, balang alas 6 ning bengi, king radyo ning Archdiocese, paganakanapon king kayang kwento, nang king basura, akit tayat malyaring aranasan ning apong Ginoo. Nano kaya itang kaya katang babasura, king kaya katang biye, migit kaya katang miyaliwang bagay, mapalyari kayang iti, pamiyabeyaw, pamikaluguran, nauring mi pagkasira, milakweng tiwala, o mikadlugod karing miyabe, miyasawa, gaganakan kitang meto nga papapangadi ka na ako. May paintago nining kayang misis. Mekoyat kinawani kaya. At likwan na rin nga duwang anak kaya. Lupang atin niyang aliwang tikyan. Pero ining mister, milala ko pag-asa. Mga di, misa na yaldo, panwala na magbalik ya, ing kayang asawa. Akakit ko kenitang lugudan po pang pamagpatawad ning mister, ang diyan pang may kuya ining misis na at tinuki ka ring king aliwang lalaki. Manalangin pa mo rin na sana para karing karelang anak, pamilya kami, father nga na, kinasal kami nga na. Karagula bagay, ang diyan pang kinawani ya may kuya ining misis na, ene besuro ining kayang misis, nune panayan yung magbalik ban kanita misaneldo, makapiyabing pasibayo, at kambiyaring karelang anak, magila pa muring metong a pamilya. Metong a pamilya, anong no, mekad, maging kasangkapan ban kanito, ibulalaging kayaryanan ng Diyos, kitang masanting a pamiabit pamikalugod, nanggaman po ang ating magkulang at magkamali, babasura, ing balang metong, uling manatili a pamuring maulaga, sumagid ng kainan ang popang pamagkulang. Makanyang tamong adwan ng grasya ng Diyos, mekadang yamang karing masakit, anong misan, mapalyaring maging malating lawed aking karelang sarili, uling king pangasakit, makapagobra at ala ng agawa at mamasa mo, king saup ning pamilya o mekad pati ding aliwang kamag-anak at kaluguran. Sana king grasyang pakayap ay pagkalub ng Diyos, mi kapamigatagon, ban kanito, mi paldan at kumayap, at kitang misyon agampanan, maging kasangkapan pa ban kanito, ibulalaging kayaryaning Diyos, king pamibiyebye. Kwentong dinake, king programang king lagyo ng Jesus, kwento ng Sister Babes Ferrer at kwento ng Sister Esther David Castro, kayabi ako takayutos anyang mabanwa kong maging parish priest karin king Christ the Divine Healer Parish, karin king Santa Lucia Resettlement Magalang, anong nukan iting aldong iti, mi pagmasasya niya ing kadong pulong banwang anibersaryo ning parokya. Isipan ko't panolan o ining meto nga masanting ng paganakat, panagkat, niting pagmasasyang anibersaryo karin king CDHP o Christ the Divine Healer Parish, nakitang anang mabanwa, kilib ning adwang pulong banwa, mi tataging parokya, midyang kung pamikatagong sinuyo, at miyan tabayanan ko, dening adwang masakit at pepakayap ning apong Ginoo, ilapang ginamit na ning apong Ginoo, hanggang kitang malukang kabilyan, nga naping Sister Esther, pakakaluluko mo nga, no? Pero ang diyang pang malatiing lawed aking karelang sarili, midyan na pamuring pamikatagon, sinuyo, at makanyang meging kasangkapan, apasyagya, ing kayaryanan ng Diyos. Adon ngayon grasya ng Diyos, ba nakatamong din ang pamikatagon, sumagid ning kaya katang letsyan, maging kasangkapan tamo kawangis ning butol, malating butol ang mustasa, kalupan na naman lebadura, ban kanita, mayakit siya, ing kayaryaning Diyos, king kaya katang pamibiyebye. At anggaman karing lati-lating bagay, makanyan tayong takikwa ng ipasyag, ibulalag, ing kayaryaning Diyos, ing kaya katamong pamibiyebye. Agkatana-kataniting kapag masasyan, kayaryaning Diyos ilagi, agyang king malating bagay.